Everyone. I hope your Sabbath is blessed. Tinoimba sabata redu rakakomborerwa. Okay, so today we're going to continue with the study that I started yesterday. Nhasi tichaenderera mberi nechidzidzo chandakatanga nezuro. Covering the subject of Project 2025. Ndiri kubata nyaya yechidzidzo chaProject But 2025. before we delve back into it, I'll ask that we open with a word of prayer. Asi tisati tadzokera mairi ndichakumbira kuti tivhure All right, let's pray. nemunamato. Ngatinamatei. Amen. Amen. So happy Sabbath again. Sabata rakanaka zvakare. We have been talking about Project 2025. Tanga tiri kutaura neProject 2025. And I guess the logic for considering this study Logic yekuconsider chidzidzo ichi is based on the fact that we understand that we're approaching the Sunday law. iri based nefact yekuti taakuapproacha Sunday law. We're in the agitation of the Sunday law. Tiri muagitation yeSunday law. And in connection with Zvakare zvakabatana ne the testing issue in our time is the testing issue that we need to overcome in our time. testing issue yatinofana kukurira munguva yedu has its basis in culture, which is much more universal than religion. ine hwaro hwayo muculture inova iri universal Or than a zvakanyanya given religion. than chitendero chipi chatingapiwa. And when you look at culture in a society, culture munharaunda, you see that the laws and policies that are put forth by a country's government unoona kuti mitemo kana mapolicies anoiswa nehurumende are yenyika often a reflection of the culture of the people under that government. kazhinji kacho anoreflecta maculture yevanhu vari pasi pehurumende iyoyo. It's often a reflection of the perspectives, the mentalities, and the beliefs of the people. Anowanzokumiririra miono nepfungwa zvinotendwa nevanhu varimo. Right. And so when we look at the Sunday law as being patriarchy, saka patinotarisa Sunday law sekunge iri patriarchy, and we understand it has its basis in the culture of our societies. tonzwisisa kuti ine hwaro hwayo muculture dzemasociety edu. And if the government's laws and policies are a reflection of the culture of the society, kana mitemo nemapolicy ehurumende ari reflection yeculture iri munharaunda, it follows that as we look forward to a Sunday law, we should be paying attention to the policies and laws that the governments are considering. zvinobva zvavaratidzawo kuti patinoswederawo paSunday law tofanira kutarisawo tichipay attention kumapolicies nemitemo inoitwa and we identified Project 2025 takaongororawo Project 2025 as an effort by the American conservatives se effort nemaconservatives vekuamerica
to lay out their policy agenda for the next Republican president. kuti vatiwaridzire maagenda epolicy yavo kuna president wavo anotevera. And they've been publishing, and when we look at Project 2025, paunotarisa project 2025 we identified that its basis, it has four pillars they refer to. takaona kuti ine mapila mana avanorefera kwaari. The first is the document called A Mandate for Leadership. Chekutanga idocument inonzi Mandate for Leadership. Right, and Mandate for Leadership is what they refer to themselves as their policy Bible. Mandate for Leadership ndo yavanozvirefera kwavari pachezvavo vachiti ndiyo bhaibheri repolicy yavo. They published one last year. Vakapublisha rimwe gore rapfuura. They published them approximately every 4 years in preparation for the next presidential elections. Vanomapublisha makore mana ega ega vachigadzirira president anenge achizotevera. It's a huge document, over 600 pages. Idocument guru kwazvo rine mapeji anodarika 600. And that's where we've been looking. That's where we've spent our time. Ndo patari tiri kumbotarisa, ndo patari tiri kupedza nguva yedu tiri. In understanding what in understanding their worldview. Mukunzwisisa muono wavo wenyika. Their priorities for the country. Mapriority avo enyika. And the specific policy proposals that they're presenting. Policy proposals are specific avanenge vachipresent. Right, so we're going to come back to the mandate for leadership. Saka tichadzoka zvakare kumandate yeutungamiriri. The second pillar is a personal database that the Heritage Foundation has developed. Pillar yechipiri idatabase personal database rakagadzirwa neveHeritage Foundation. I should make a note about the Heritage Foundation. Ndinofana kutaura pamusoro peveHeritage Foundation. Because I somehow missed to say it yesterday. Nekuti nezuro ndakajambira kuzvitaura. Which is that the Heritage Foundation was founded by Paul Weyrich. Kuti Heritage Foundation yakatangwa naPaul Weyrich. And you might remember that Paul Weyrich is a key figure in the modern conservative movement. Tinogona kurangarira kuti Paul Weyrich ifiga iri key mune vanhu vari conservative. When the Republicans lost on the issue of segregation, when the conservatives lost on the issue of segregation, maconservative pavakaruza munyaya Paul Weyrich was a key figure in helping them to pivot to the issue of abortion. Paul Weyrich ndiye key figure yakavanangisa kuti vanangisise nyaya yeabortion. So the Heritage Foundation inonzi Heritage Foundation. They've developed this personnel database. Vakagadzira personal database iri. And it's basically a LinkedIn for right-wing ideologues. Ingori yakafanana neLinkedIn yevanhu veku right wing. You know, LinkedIn, you create your profile. LinkedIn unogadzira profile yako. And you list your professional experience. Wolista experience yako iri professional. And it can be a place where recruiters, companies can look at your profile, see if you fit the bill, and seek to employ you. Inogona kuva nzvimbo apo makampani anorecruita vanogona kutarisa profile yako kuona kuti unogona kufitira here panzvimbo yemunhu wavari kutsvaga. Which is what this personnel database is. Inova ndiyo personal database iyi. It's an invitation to all conservative ideologues to come in and create their own profile. Rukoko kune maconservative vane ideology conservative vauye vagadzirawo maprofile avo. Basically present their conservative credentials. Vopresenta macredentials avo ari conservative. And this database will serve as a pool from which the next Republican administration would draw personnel.
database inozova pool iyo Republican president anozowana vanhu vake vaanoshanda navo. Draw personnel to fill important positions in their next administration. Anowana vanhu vekushanda navo vanozofila maposition ari important muadministration yake. The third pillar rechitatu is the Presidential Administration Academy. Inonzi Presidential Administration Academy. And if the personnel database is like LinkedIn, kana personal database iyi yakafanana neLinkedIn, the Admin Academy is like Coursera. Admin Academy yakafanana neCoursera. It's an academy offering online education. Academy inopa vanhu zvidzidzo zvepa-online. And education delivered through other means. Uye education ichipuhwawo nedzimwewo nzira. But it's education for the personnel in the database, basically. Asi education yevanhu vari mudatabase. To make sure that they're all singing from the same song sheet when they come into office. Kuti vaite make sure kuti vese vanenge vachiimba nziyo yakafanana pavanopinda muoffice. To make sure they're all on the same page. Kuti vaone kuti munhu wese ari pa same page. And the fourth pillar is a 180-day playbook. Pillar rechi-4 i-playbook remazuva 180. And the idea behind the playbook Pfungwa iri mumashure me-playbook iri is that it's been observed that the first 100 days or so are a critical period in the life of a new administration. Zvakaongororwa kuti mazuva 180 kana kuti akadaro inguva iri critical mu-administration. And as they look back on where the first Trump presidency struggled, pavakatarisa mumashure vakaona pakatatarika president waTrump wekutanga, they saw that it was in the first 100 days where Trump struggled to pick up momentum. Vakaona kuti maiva mumazuva 100 ekutanga umo Trump akatatarika kuita pick up momentum So in order to address that, saka kuti vagone kuadresa they've izvozvo created a playbook, an outline of everything that must be done over the first 180 days. vakagadzira playbook yavano outline zvinhu zvese zvinofanira kuitwa mumazuva 100 ekutanga. Right. So we discussed these four pillars. Saka takadiscassa mapila mana aya. Then we went to the mandate for leadership, kwakuzoenda kumandate for leadership, where we spent most of our time in the introduction. umo takapambadza nguva yedu yakawanda tiri muintroduction. And that introduction is important Introduction iyi yakakosha because it gives a broad overview of what follows in the next over 500 pages. nekuti inotipa overview iri broad yekuti chii chinozoitika page 500 mamwe anotevera. It lays out their worldview inotiratidza muono wavo wenyika and their principles principles avo and their policy priorities, the main things that they want to see done. uye mapriority epolicy dzavo, zvinhu zvikuru zvacho zvavanoda kuona zvichiitwa. The next 600 pages mamwe mapage 600 anotevera are the details of how they're going to do that. ndiwo madetail ekuti vachange vachizviita sei, Department by department, bureau by bureau. department rimwe nerimwe, maberu rimwe nerimwe. Right. And in that introduction, a number of priorities were identified. There were four broad goals that they laid out. Introduction iyoyo mune magoals aka-identifyiwa anova mana. The first is to restore the family as the centerpiece of American life.
Chekutanga kuita restore mhuri se-centerpiece This yeupenyu encompasses a lot of hweve their culture war kuAmerica. priorities. Izvi zvinobatanidza ma-priorities emaculture war avo That they have akawanda. a specific vision for American society. Asi vane vision iri specific kusociety yekuAmerica. That it's patriarchal, Kuti iri patriarchal, white dominated, iri dominated nevanhu vachena. and where down to the family unit, Zvakare patinosvika pafamily unit, right? That traditional sort of a conservative patriarchal perspective as to what the family is supposed to look like. kuti mhuri inofanira kunge iri conservative, iri patriarchal, ndozvainofanira kunge ichiratidzika iri. So this goal to restore that patriarchal vision for the family Saka donzo iri rekurestore muono uri patriarchal means wemhuri addressing what they perceive to be threats to that goal. zvinobva zvareva kuadresa zvinhu zvavanoona sekunge mathreats kudonzo irori. And of course, that's when feminism, transgender, what they call transgender ideology, and diversity, equity, and inclusion come as a focus for them to attack. Ndoapo feminism, transgender, nezvimwe zvataurwa ndo anova mafocus avo ezvinhu zvavachaataka. Right. Their second broad goal Donzo ravo rechipiri rimwe is to dismantle the administrative state kuputsa administrative state. And this encompasses their commitment to small government, what they call small government. Zvinosanganisira kuzvipira kwavakaita kune yavanoti small government. And it speaks to their thinking about freedom. Zvichitaurawo kupfungwa dzavo maererano nefreedom. Right. That they believe that by that the government has become too bloated. Kuti vanotenda kuti hurumende yanyanyawo kuve bloated. And is overstepping into people's lives. Zvakare yakunyanya kupinda muupenyu hwevanhu. Particularly when it comes in to start, pushing equity, equality on different issues. Nyanye painouya ichitanga kuda kupusha nhau dzeequality mumaissues akasiyana-siyana. And their goal is to cut down the government. Donzo ravo nderekuita cut down hurumende. And this makes for some really frightening reading, what they want to do. Izvi zvinotiratidzawo kuverenga kunotyisa tikaona They're proposing the complete shutdown of many departments. Vari kutoproposa kutovhara zvachose madepartment akawanda. We'll go through some of that. Tichazoverengawo zvimwe zvezvakadaro. The shutdown of many offices, I should say. Kuvharwa kwemahofisi akawanda. And many functions of given departments. Uye mafunctions emadepartments akasiyana-siyana. They're proposing basically just a wholesale shutdown. Vari kungoti ngatizvivharei zvachose. And where a wholesale shutdown cannot be achieved, downsizing. Apo shutdown zvachose isingagoni kuachivwa, vanongoti ngati downsizei. Or integrating departments into larger departments, just basically having them absorbed by other departments. Kana kungoti mamwe madepartments ongotomedzwa nemamwe madepartment mahombe. Their third goal is to defend the nation's sovereignty, borders, and bounty against global threats. Donzo ravo retatu nderekudefenda mabhodha enyika against mathreat uye sovereignty yavo. And over here you read a lot of what they want to do in the area of anti-immigration. Apa unoverenga zvakawanda zvanoda kuita muarea yekuti havadi ma-immigrants. And their foreign policy goals, but they target China in particular.
uye ma-goals avo eforeign policy vachinyanya kutageta China. All right, the fourth goal is to secure their God-given individual rights to live freely. Donzvo ravo rechina kusecure ma-rights ava vakapiwa naMwari ekurarama zviri free. Okay, so I'll speak to that as we go. Tichataura nezvazvo patinenge tichienderera mberi. So yesterday we spoke to the goal of restoring the family. We expanded on that. Nesuro takataura nedonzvo rekurestore mhuri, takaexpanda pariri. And their commitment, what they want to do in that area, Commitment yavo zvavanoda kuita muarea iyoyi is to remove diversity, equity, and inclusion kubvisa diversity, equity uye inclusion. All gender initiatives Ma-initiatives ese ane maererano negender and all programs and language pertaining to reproductive rights. zvakare maprogram ese nemalanguages ese ane maererano nechekuita nema-reproductive rights. Remove it out of every federal rule, Kuzvibvisa mumutemo yese iri federal, out of every agency regulation, kuzvibvisa pama-agency regulation avo ese, out of every government contract, kumabvisa mumacontract avo ese out of every ehurumende, government grant, mumagrant avo ese ehurumende, out of every government regulation, kubvisa mumaregulation avo ese and out of ehurumende, every piece of legislation that exists. zvakare mumitemo yese iriko Right. inoexista. And we need to understand how quite catastrophic that would be. Tinofanira kunzwisisa kuti izvi zvinoparadza zvakanyanya Because when you have a patriarchal status quo, zvekuti kana uine status quo yepatriarchy which is structurally oppressive of certain vulnerable groups of people, inooppressa maboka evanhu ari a structure yayo. critical aspect of addressing those oppressions Aspect iri critical yekuadressa maoppression iwayo and creating a more equitable society uye kugadzira society ine kuenzana is being mukati, able to identify the problems in the first place, kugona kutoidentify matambudziko acho kutanga, being able to frame the problem. kugona kutoframe dambudziko racho. And once you frame the problem, then you can develop means by which to address it. Waframe dambudziko unozodevelopa nzira dzekuti And uiaddresse diversity, equity, and inclusion initiatives diversity, equity uye inclusion, ma-initiatives esa are how the problem is framed, and they're the vehicle through which policies are proposed. uye kuti dambudziko iri rinofremwa sei ndo nzira idzo mapolicy anopropozwa, Or rather, they're a vehicle through which policies are develop and create policies kana kuti ndo nzira idzo vanodevelopa nekugadzira mapolicy to address those inequities. kuti vaadresse. So when you wipe DEI out of every element of government, paunodzima diversity, equity and inclusion mumafacets egovernment ese, the point where you cannot even mention it, kusvika panzvimbo iyo usingatogoni kutaura nezvayo, then you are entrenching the status quo. then uri kutodzika midzi westatus quo. You're taking away the tools through which the status quo can be addressed and changed. Uri kubvisa matools ayo anogona kushandiswa kuadressa status quo nekuishandura. All right, and we spoke about their goal to have pornography banned. Takataurawo nedonzvo ravo rekuti vanoda kuti pornography idziviswe. But
they include what they refer to as transgender ideology in their definition of pornography. Vanosanganisirawo yavanoti transgender And definition yavo from their vantage yepornography. point, books that even teach about transgenderism or minority sexualities Mukuona kwavo even mabhuku anodzidzisa zvematransgender could be identified as pornography. anogona kutoonekwawo sepornography. And they're proposing harsh penalties for those who are caught distributing or educating in this line. Vari kuproposa mapenalties ari harsh kuna avo vanenge vabatwa vachidistributa mabhuku akafanana naiwaya. Punishments such as imprisonment or being registered as a sex offender. Mapunishment akafanana nekuiswa mujeri kana kuti kutorejestwa uchinzi uri sex offender. And they also have a major priority around reproductive health for women. Ane priority wo yakati kurei inotenderedzawo reproduction kumadzimai. But I'll speak to that when we come to discussing the specific policy proposals that they are presenting. Asi ndichazotaura nezvazvo patichasvika pakudiscussa ma-policy proposals ari specific avainawo. I think that about brings us to where we left off yesterday. Ndofunga kuti izvi zvinotiunza patakagumira nezuro. Okay. I think we spoke about restoring the family. Ndofunga kuti takataura nezvekurestore mhuri. And regarding their goal of dismantling the administrative state, maererano nedodzo ravo rekuputsa administrative state, okay, I have a lot of notes and I'm just trying to decide what to leave out. Ndine manotsi akawandisa ndokuzama kuona kuti ndosiya zvipi. For the sake of time. Nekuda kwenguva yedu. But I think I've spoken already to their goals. I've given an overview of their goals. Asi ndofunga kuti ndakapa overview yema-goals avainawo. And I think at this point it might be good to give some thought to, I guess, some of their specific policy recommendations around these 4 broad goals that they've laid out. Panguva ino tombopawo pfungwa kune ma-recommendation ema-policies avakapa anotenderedza madonzvo avo ari mana aya. Okay, so when it comes to the section of the mandate for leadership that is covering their policy recommendations. Patinouya pasection ye-mandate for leadership iyi iri kukavha ma-recommendation epolicy dzavo. It's split into 5 sections. Inopatsanurwa mumasection mashanu. Section 1 is entitled Taking the Reins of Government. Section yekutanga inonzi kutora ma-reins ehurumende. Here you see presented, I guess, their philosophy regarding, I guess, the power of the executive branch. Apa unoona vachipresenta philosophy dzavo maererano nesimba rine branch rapresident. Section 2 is called the Common Defense. Section yechipiri inonzi Common Defense. This is dealing mostly with foreign policy and immigration. Zviri kunyanya kubata foreign policy uye nhau dze-immigration. Section 3 is called the General Welfare.
Section yechitatu inonzi general welfare. Which is dealing more with domestic policy. Iri kunyanya kubata domestic policy. Section 4 is entitled the economy, which is self-explanatory. Section 4 inonzi economy inozvitsanangura. And section 5 is dealing with independent regulatory agencies. Section 5 ichibatawo ma-independent regulatory services. So again, this is an over 600-page document. Zvakare iri document nemapeji ari kupfuura 600. We won't be able to go through everything. Hatigoni kuzotaura nezvazvo zvinhu zvacho zvose. It's something that you'd have to go back and look at in your own time. Chinhu chaunozofanira kudzokera uchinoonawo munguva yako wega. But in our time together, I just want to look at 2 sections in particular, maybe 3. Asi munguva yedu pamwe chete ndoda kuti tingotarisawo masection maviri pamwe matatu. I'll start with the general welfare. Ndichatanga negeneral welfare. This is dealing mostly with domestic policy. Iyo iri kunyanya kubata nezvedomestic policy. And the common defense. Ne-common defense. And then we'll see if anything can be covered after that. Tozoona kuti togona kubata zvimwe here mushure meizvozvo. So. Okay, so looking at the general welfare. Tichitarisa general welfare. And we're going to look specifically at the Department of Justice. Tichatarisa specifically Department of Justice. But before coming to the Department of Justice, Tisatashika pa Department of Justice. I'll just make the broad point that the general welfare, that this sets out policies for the Department of Agriculture. Ndichangotaurawo zviri broad kuti policy iyi inoseta out general welfare ye-agriculture. Education. Education. Energy. Energy. The Environmental Protection Agency. Environmental Protection Agency. Health and Human Services. Health nema human services. Housing and Urban Development. Housing ne urban development. The Department of the Interior. Department Interior. The Department of Justice. Department of Justice. The Department of Labor. Department of Labor. Transportation. Department of Transport. And Veterans Affairs. Nerema affairs ema veteran. So these are the departments that arguably Saka aya ndo ma-departments touch most closely on the everyday lives of people. Anotombobatawo ma-lives evanhu ezuva nezuva. Okay, I said we'd start with Department of Justice. Sorry, it's actually Department of Education. That's first in my notes. Ndandati tikutanga Department of Justice, but mumanotes mangu tikutanga ne-Department of Education. So when it comes to the Department of Education, Saka patinouya pa-Department of Education, on page 330 to 331, page 330 kusvika 331, they present a policy pertaining to civil rights data collection. vanopresenta policy iri maererano ne-civil rights data collection.
right? So there's the office of the OCR, or the Office of Civil Rights, Saka kune ofisi yeOCR kana ofisi yema-civil rights which published proposed revisions inopublisha ma-proposed revisions to the OCR. They proposed revisions ma-revisions anoproposwa to their protocols regarding civil rights data collection. kuma-protocols avo maererano ne-data collection yema-civil rights, in which they propose to create and collect data on a new non-binary sex category. apo vanoproposa nekugadzira data collection nenzira iri non-binary, in addition to the male and female sex categories that they already collected data on. mukuwedzerawo kuma-male and female category avanotosarudza data nawo nechekare. Right. So, of course, you can reason why that's important. Saka togona kurizina kuti nemhaka yei zvakakosha. Because understanding what's going on with a group of people nekuti kunzwisisa kuti chii chiri kuitika neboka revanhu helps you develop a concrete data-based understanding zvinokubetsera kudhivhelopa kunzwisisa kuri data-based of what is going on with them, kwekuti chiiko chiri kumboitika navo, how they are performing relative to other groups, kuti vari kumbopefoma sei tichikompera nemamwe maboka, if they are suffering, kana vari kutambura, right? And so of course you need that data first. Data iri unotorinida kutanga. You need to know what's going on first chekutanga unotofanira kuziva kuti chii chiri kumboitika, to be able to develop and justify policies to help them, kuti ugone kudhivhelopa nekujustifya mapolisi ekuvabatsira. And what they're saying with regards to this zvavari kutaurawo maererano is that the new administration must quickly move to rescind these changes. ndezvekuti administration itsva inofanira kufamba nekukasika kugadzirisa shanduko idzi, which add a new non-binary sex category to OCR's data collection. dzinoedhera non-binary category kune ma-OCR ataura. And it should go without saying why it would be important for the Department of Education specifically zvinofanira kungotozivikanwa kuti nemhaka yei specifically department re-education to be collecting this data, richinge richizocollecta because the data that we do have nekuti data ratinaro shows how non-binary people are, I guess, both discriminated against and how they are suffering in the education system. rinoratidza kuti vanhu vari non-binary vanodiscriminatwa sei pachezvavo uye kuti vari kutambura sei. They are proposing to remove the mechanism that points out the issue. vari kuproposa kubvisa mechanism inonongedzera kunyaya iyoyi. Okay, we'll come to the Department of Justice. tichauya kudepartment rejustice. So the Department of Justice they're all very important departments. ese madepartments aya akakosha, But the Department of Justice is particularly important asi department rejustice ndiro rakanyanya kukosha because it's responsible for law enforcement. nekuti riri responsible It oversees the FBI, rinoita oversee ve-FBI, the DEA, ve-DEA, the ATF, ve-ATF, and the U.S. Marshals. zvakare mauto e-US kana kuti The ma-US Department of Marshals. Justice is also responsible for representing the U.S. government in Supreme Court and federal cases.
Department of Justice rinosungirwawo kumirira America mumatare edzimhosva eAmerica. It's responsible for civil rights enforcement. Riri responsible kuenforca macivil rights zvakare. Enforcing laws against discrimination, right? Nekuenforca mitemo inoramba zverusarura. It's responsible for prosecuting federal crimes such as terrorism, organized crime, and cybercrime. Iri responsible kuprosecuta crimes ataurwa eterrorism, cybercrime. It's responsible for overseeing immigration courts. Nekuonawo zvakare courts immigration. It's responsible for national security. Zvakare iri responsible security yenyika right yese. So and there's more. Kune zvimwe zvakatowanda. So we see that the Department of Justice, plays it's very critical. Saka tinoona kuti Department reJustice riri critical zvakanyanya. So they have a proposal that I picked out that kind of stood out to me. Saka ane proposal yandakanhonga yakaita stand out kwandiri. Which is that they are proposing to eliminate the 10-year term for the director of the FBI. Yekuti vari kuproposa kuti vabvise 10-year term yadirector veFBI. Why is that significant? Nemhaka yei izvi zviri significant? Right. For context, kutira context, the 10-year term limit for the FBI director 10-year term limit director veFBI was instituted to prevent the sort of unchecked power and lack of accountability. Vakaiisa kuti vadzivirire masimba asina anomisa uye kuti vabvise kuti that was exemplified by J. Edgar Hoover. Izvi zvakaitwa naJ. Edgar Hoover, who was in the office for nearly 5 decades. Aiva muoffice kwemakore aikwanisa kuita 50. And the limit was designed to balance the need for independence from political pressure. Vaidawo kulimita kuti vabalance kuti vasazova vave neindependence kubva kupressure with the need for accountability. Vaine needwo zvakare yeaccountability. To ensure that the FBI could function as an independent as an impartial law enforcement body. Kuti vaensure kuti FBI inoshanda se body isiri partial. So the FBI director has a 10-year term. Saka director veFBI vane term yemakore 10. That is independent of the ebbs and flows of political administrations. Iri independent kuma flows political administration. And so they're proposing not only to eliminate the 10-year term, Zvakare vari kuproposa kwete kungobvisa 10-year term chete, but to make the FBI director directly accountable to the president. Asi kuti vati FBI director ave accountable zviri direct kuna president. So that the president can basically appoint and fire the FBI director at will. Kuti president agone kuappointa, kuhaya nekufire FBI director madiro. So reading what it says in the document, it says the director of the FBI must remain politically accountable to the president. Director veFBI vanofana kuramba vari politically accountable kuna president. In the same manner as the head of any other federal department or agency. Nenzira iyo any other director to ensure prompt political accountability. Kuti pave ne political accountability ine kukasika. And to rein in perceived or actual abuses. Uye
kuzovawo nemazipa pamusoro the next pema-perceived conservative abuses administration should seek kana a vari actual. legislative change Conservative administration inotevera inofana kutsvaka shanduko iri to legislative align the FBI director's position with those of the kuti other heads of all major kuti departments and agencies. vaalign hudhirectorship hweFBI nehwemamwe madepartments ese arehwa aya. And so this proposal to make the FBI director politically more accountable to the president Saka proposal yekuti FBI director vange vari accountable kuna president more munyaya dzepolitics, of course it's undermining the FBI's independence, inenge ichidzikisira kuzvimiririra but kweve-FBI. you can see why they want to do this, Asi unoona kuti nemhaka yei vachida kuita izvozvo because the FBI has been the source of a lot of the lawsuits that have been annoying to them, basically. nekuti ve-FBI ndo vanga vari chitubu chema nyaya dziri kumatare So dzanga dziri I'll say a bit more about that. kuvabhohwa. Saka ndichataura zvimwe zvakati wandei pamusoro pazvo. Okay, so in addition to that, what they also want to do with the FBI, Kuwedzera pane izvozvo zvavanoda zvakare kuita they ne-FBI, say they want to streamline the non-law enforcement functions within the FBI, vanoda kuita streamline ma-non-FBI functions mukati such as its mebato Office iroro, of General Counsel. zvakaita sekunge ofisi yayo yeGeneral Counsel. And speaking of the Office of General Counsel, Tichitaura nezveofisi yeGeneral Counsel, this is an office within the FBI that maintains a roster of 300 lawyers. iofisi iri mukati meFBI inomaintaina maloya vanokwana kuita 300. And they want to get rid of the Office of General Counsel Zvakare vanoda kutobvisa ofisi yeGeneral Counsel because from their perspective, they say it's been involved in some of the FBI's most damaging scandals and failures. nekuti pamuono wavo vanoti yakatova involved nemamwe mascandals anodhameja chaizvo eve-FBI. And it becomes telling when you look at what they view as the FBI's failures and scandals. Zvinobva zvava pachena kana ukaona kuti zvavanoti mascandal eFBI. And I'll list some of them here. Ndichalista mamwe acho pano. It says, the FBI, knowing that claims of collusion with Russia were false, Vanoti ivo ve-FBI vachiziva zvavo kuti zvainzi Russia neAmerica yakaita collaborated collusion with Democratic ndezvenhema, operatives vakabatana nema-operative eve-Democratic to inject the story into the 2016 election kuti vaise nyaya yacho muelection ya2016 through strategic media leaks, kuburikidza nemamedia leaks anga ari strategic, warrant applications, ma-application and lies to ekusunga vanhu Congress. uye manyepo kuCongress. So they are citing the FBI's identification of collusion with Saka Russia vari kutaura collusion ye-FBI nevanhu vekuRussia as being the type of thing that they want to, the type of, failure and scandal that the FBI needs to be purged of its ability to do. sekunge ndiyo type yefailure nescandal iyo FBI inofana kuchenurwa kubva mairi. So but from our vantage point, Asi kubva patinenge takamira tichitarisa isusu we see accountability. tinoona patori neaccountability. We see the FBI doing its job Tinoona FBI ichitoita basa rayo to address the matter of national security. kuti vaadrese nyaya yenational security. If they have their way, Kana vachinge vaine nzira yavo,
The political interest could trump the national security interest, say, in that situation. Ma-political interest anogona kukurira national security interest. Another one of the failures they identify, Imwe failure yavano they talk identify about the conduct to chill the free speech rights of parents. vanotaura nezve kuda kurambidza ma-free speech rights evabereki In response to supposed threats against school boards. mukuresponda kune zvavanoti ma-threats Right, so you might remember ezvikoro. those stories where school boards that were maybe friendly or accommodative to progressive education. Saka tinogona kurangarira nyaya dziya dzezvikoro, mabhodzi ezvikoro aiakomodhetawo progression. That were open to teaching on sexuality and anti-racism, and so on. Aivawo open kudzidzisawo sexuality, anti-racism nezvimwe zvakadaro. How these started receiving threats. Kuti akazotangawo kureceive ma-threats. And the Department of Justice, the FBI in particular, sort of worked to address those threats. Zvakare Department of Justice nyanyanyanya FBI yakatanga kuadresa nyaya idzodzi. But they're saying, you chilled the free speech rights of people who didn't agree with that, with the decisions those school boards were making. Asi vari kuti makadzivisa ma-rights e-free speech evanhu vakanga vasingatenderani nemadecision emabhodzi iwaya. But you failed to protect the rights of Americans. Kuti makatadza kuprotecta ma-rights ema-Americans. Who were targeted at pregnancy care centers. Vakanga vakatargetwa kuma-care center evakazvitakura. Now you may know what those pregnancy care centers are. Tinogona kuziva ma-pregnancy care center iwayo kuti ndeapi. They present themselves as an alternative to abortion. Vanozvipresenta se-alternative ku and abortion. they've been known to use sort of very clandestine and deceptive methods. Vanozivikanwa vachishandisa nzira idzo dzine kunyengera mukati. To lure women seeking abortions. Kuti vakwezve madzimai vari kutsvaka rubatsiro kuabortion. To these pregnancy care centers, thinking that they will gain access to an abortion. Kuvaisa kuma-pregnancy care center aya vachifunga kuti vachawana access kuabortion. And then proceed to guilt them and use forms of psychological manipulation to try to persuade them against getting an abortion. Vobva vavaitisa kuti vafile guilty vachivapersuada kuti varegedze kuita abortion iyoyo. And of course, these centers have come under a lot of criticism, scrutiny, and they've been protested against. Ma-centers aya akawana achishoropodzwa chakare vanhu vasingawirirani nawo. And they're saying to the FBI, well, you failed to protect the pregnancy care centers. Asi vari kuti kune ve-FBI makatadza kuchengetedza ma-pregnancy care center iwaya. They accused the FBI of suppressing the scandal of Hunter Biden's laptop. Vanoaccusa ve-FBI kuti vakadzvanyirira pasi scandal ye-laptop yaHunter Biden. And they accused the Department of Justice
that they said basically that they sued multiple states regarding their efforts to enhance election integrity. Vanoaccusa veDepartment of Justice vachiti vakasuwa vanhu vakawanda maererano nenyaya dzemaelection dzataurwa. What are they referring to when they speak of the efforts of states to enhance election integrity? Vari kutaura nezvei kana vachitaura maefforts emastates kuti vaenhance integrity yemaelections? You may recall both in the lead up and in the aftermath of the last presidential election, tinogona kurangarira mumazuva aitisvitsa uye mumazuva akanga atipfuurei election laws being passed president by rekupedzisira, Republican state administrations mitemo yakapasiswa nemarepublican state administrations, which made it harder for minorities, specifically Black people, to vote. yakaita kuti zviwedzere kuoma kumaminority nyanye vatema kuti vasagona kuvhota. But they presented these efforts at voter suppression Vakapresenta maefforts aya kudzvanyirira vanovhota as saying they just want to enhance the integrity of elections. vachiti varoda kungoenhansa integrity yemaelections. Of course, the Department of Justice took action. It sued some of these states. VeDepartment of Justice vakatora action, vakatosuwa mamwe mastates iwaya. And this is the type of thing that they want to. This is what they're identifying as some of the failures and scandals of the Department of Justice. Ndo zvavari kuidentifya semafailures kana kuti mascandals eveDepartment of Justice. And they want to curtail, the department's independence in these areas or its ability to do these things. Vari kuda kutora masimba edepartment iri voita kuti isagona kuramba ichiita zvinhu izvi. Also in connection with the Department of Justice, zvakabatanawo neDepartment reJustice iroro. They say they want to enforce US Code 1461. Vanoda kuita enforce US Code 1461 and 1462 neCode 1462 against providers and distributors of abortion pills that use the mail. Zviri against ma-abortion service provider vanoshandisa mapirits. These are what are referred to as the Comstock laws. Ndo aimbozikamwa sema-Comstock laws kana kuti Comstock Act. Comstock Act. And basically, the Comstock Act is a law. Comstock Act mutemo. That was named after the person who proposed it, Anthony Comstock. Wakapuwa zita mushure murume akari in 1873. Anthony Comstock mugore 1873. And it's an anti-obscenity law. Mutemo uri anti-obscenity. That made it illegal to mail, to use the mail system. Wakaita kuti zvive illegal kushandisa system to send, say, pornography. Kuti vanhu vasaposta zvinhu zvepornography. But it also prohibits, in the language of the law, asi mulanguage yemutemo inorambidzawo zvakare, every article, instrument, substance, drug, ma-articles ese, ma-instruments, ma-substance ese, ma-drugs ese, medicine or thing, mushonga wese kana chero chinhu chipi, which is advertised or described in a manner calculated chinoadvertiswa kana kuti chinodescribwa nenzira iyo yakagadzirirwa to lead another to use or apply it for producing an abortion.
kuti itungamirire mumwe munhu kuti ashandise kana kuti aiapply So kunzi basically, abortion medication cannot be transported, cannot be sent to people using the mail system. That's criminal. Saka abortion medication yaisazogona kutransportwa kuendeswa kuvanhu vachishandisa kuposta sekunoitwa tsamba zvainzi So criminal. this law is still on the books. Mutemo uyu uchirimo mumabhuku avo. But what's happened is over time, it's been interpreted more and more narrowly. Asi zvakazoitika nguva ichipfuura zvakazotanga kuinterpretwa zviri naro. And then, of course, you have Roe v. Wade in 1973. 1973 kwakazovawo neRoe versus Wade. Which basically made the Comstock laws which basically nullified, I'll use that term, it's maybe not the correct legal term. Yakazodzimawo zvakare pamwe harisiriro legal term correct. But it basically nullified the abortion language in the Comstock Act. Yakazonullify language yeabortion yakanga iri muComstock Act. Right, but now with Roe v. Wade gone, asi Roe v. Wade yaenda, right, Project 2025, they want the Department of Justice to enforce this old law, this Comstock law. Project 2025 vari kuti Comstock law iyi ngaichienforcwa neve-Department of Justice against abortion pill providers, against vanopa mapirits e-abortion. So this is a very prominent and concerning thing. You may have read of their attempts to revive the Comstock Act in the news. Munogona kunge makaverenga kuda kurevive maComstock laws avo aya kurimo But mumanews. basically, what its implementation would virtually end abortions nationwide. Asi ikadzoserwa inobva yazodzivisa ma-abortions munyika yacho yese yeAmerica. Rather, abortions will still happen. Kana kuti ma-abortion anoramba achiitika. But it will end access to safe, legal abortions. Asi zvinobva zvaenda access to ma-abortions another legal, worrying concern is that the Comstock Act has a 5-year statute of limitations. Chimwe chinoshungurudza ndechekuti Comstock Act ine which means basically if a Republican is elected in November, yekuti kana muna November they could retroactively prosecute violations against their ban on abortion pill trafficking. Vanogona kudzokera mumashure yochitanga kuronda prosecutor violence yakaitwa against mutemo iwoyo. Okay. Okay, I'll take another point from the Department of Justice. Toverenga zvakare kubva kuDepartment of Justice. And this is from page 561. Zviri kubva page 561. They're saying they want to ensure that the Department of Justice spearheads an initiative vari kuti vanoda kuona ivo kuti Department of Justice inotanga initiative demonstrating the federal government's commitment to non-discrimination. Inodemonstrata federal government commitment yayo ku non-discrimination. The department should also lead a whole of government recommitment to non-discrimination. Department rinofana kuitawo commitment ye-government ku non-discrimination. And should be working with all other federal agencies to ensure that they're both complying with their constitutional and legal requirements.
ichionawo kuti mafederal agencies mamwe ese ari kushandawo kuti vacomply nezvakatenderana zvataurwa. They say this will require particularly close coordination with several key agencies. Zvinorequire coordination nema-agencies ari key including akawanda, such obvious candidates as the Equal Employment Opportunity Commission, anosanganisirawo ma-obvious candidates akaita kunge Equal Employment Commission, the Departments of Defense and Education, Department reDefense nere-Education. It lists a whole list of other departments that they'll need to Yobva yalistawo cooperate with. mama-departments ese avanofana kucooperata nawo. And they also want to make sure that there's all federal Zvakare, contractors are adhering to their commitment to non-discrimination. vanoda kumeka sure kuti ma-federal agencies ese vari kusimbira kune commitment yavo Now that sounds good in a vacuum ye-non-discrimination. Izvi zvinoradzika kunge zvakanaka until you look vacuum, at what they understand to be non-discrimination. kusvikira wazotarisa kuti chavanomboti non-discrimination chacho chii. From their vantage point, I'm going to Kubva pamuono paraphrase, wavo ndichaita paraphrase. but basically they have a commitment to a colorblind society and administration. Vane commitment kune society iri color blind uye administration iri color blind zvakare. And they believe efforts that have been targeted at assisting racial minorities Vanotenda kuti ma-efforts anga ari kuitwa achitageta kubatsira ma-racial minority, women madzimai and sexual minorities, nema-minorities, that from the ma-sexual perspective minorities, of their colorblind ideal, kuti paperspective yavo ye-ideal yavo yekuve color blind, these efforts that are benefiting just specific groups ma-efforts aya ari kungobhenefita maboka ari specific, are discrimination, atoriwo discrimination. and they should be done away with. Zvakare anofana kutobviswa zvachose. Right. So they want to do away with all affirmative action. Saka varoda kubvisa affirmative action yese. And they want a robust cross-agency effort to remove all DI and affirmative action initiatives. Cross agency iri robust yekubvisa zvese ma-affirmative action SI. Even contractors that the government hires Kunyange ma-contractors anohaiwa nevehurumende will be analyzed to make sure that they have nothing to do with affirmative action or DEI. vanoongororwa kuti make sure kuti havana chekuita ne-affirmative action kana DEI. And I think you can reason how much of a setback and a disaster that would be. Tinogona kutorizina kuti izvi zvinodzosera mumashure zvakanyanya zvakadii uye It's a tragic rolling back of progress that's been fought very hard for over a long period of time. Kuita rollback kweprogress kuri tragic zvakadaro kwakarwirwa kwenguva refu. And they aim to reverse it very quickly and thoroughly. Vanoema kuzvirivhesa nekukasika uye zviri thara. Okay. Trying to see what
what I can round off with. Toda kuona kuti topendera nechii. Okay, I'll close off with the second section on the common defense. Ndichavharira nesection yechipiri yecommon defense. And I'll just go through this quickly. Ndichangozvitaura nekukasika. And over here, it covers a lot of things. Pano apa zvinokavha zvinhu zvakawanda. But I want to speak specifically about their ideas pertaining to US aid. Asi ndoda kutaura zviri specific nemaideas avo maererano neaid ye-US. Because US aid is more outward looking. It's more a foreign policy oriented US aid office. inowanzokutarisa zviri kunze. I-foreign aid oriented office inonyanya But it kutarisa speaks to zveaid what they want yekunze. to do, speaks to their commitment Asi zvavanoda kuita zvinotaura nezvecommitment yavo to basically export their ideology and principles as far as possible. kuti vagoexporta maideology nemaprinciples avo kuti aende kwese pasi tendere. All right, so USAID was founded during the Kennedy administration. USA yakagadzirwa muadministration yaKennedy to promote America's foreign policy and security and national interests. kuti vapromote foreign policy yeAmerica nesecurity neforeign interest. I know USAID provides a significant amount of humanitarian aid. Ndoziva kuti USAID inopa humanitarian aid inozivikanwa zvakanyanya, iri significant. To other countries, other governments. Kune dzimwe nyika, kune dzimwe hurumende. Right, and they accuse Biden of having deformed the agency. Vanoaccusa Biden kuti akaita deform agency by treating it as a global platform to pursue a divisive political and cultural agenda. Nekuitrita kunge global platform yekuona yekuisa agenda dzake dzepolitics neculture mukati imomo. Because USA doesn't just give money to countries in need. Nekuti USAID haingopi chete mari kunyika dzinoda rubatsiro. In connection with their aid, mukubatana neaid yavo, and sometimes as a condition of receiving the aid, dzimwe nguva secondition yekugamuchira aid yavo, they encourage different things. Vanokurudzira zvinhu zvakasiyana siyana. Such as adherence to human rights conventions. Zvakaita sekuita adhere kuma-convention ema-human women's rights, promoting and respecting women's rights. Kukurudzira nekupromota ma-rights emadzimai. Not persecuting people in the LGBTQ community. Kusapersecuta vanhu vemucommunity ye-LGBT. Right. Adherence to sort of the encouragement of climate-friendly policy making on the part of the people who are receiving climate-friendly policy making on the part of the people who are receiving the aid. Policy climate change kune vanhu vari kureceive aid iyoyo. But the Project 2025 frames it as basically that they've attached aid to their radical cultural agenda. As a Project 2025 vanoti vakaatachawo radical yavo ku-political agenda. Right, and have antagonized our allies. Uye vaka-antagonize ma-allies avo.
But this is something because you have to think who have they antagonized? Asi chinhu chatofana funga kuti ava vavakatsamwisa ndivanani. Right? When you look at various African countries, Patinotarisa nyika dzemuAfrica dzakati wandei, right? Something that has been a point of grievance with a lot of less than democratic regimes. chinhu changa chiri point yegrievance nemarezhimu akawanda edemocracy Is the fact that America pushes human rights in connection with the aid it provides. inyaya yekuti America inopusha mahuman rights ichibatanidza nerubatsiro rwainopa vanhu. And will cancel and withhold aid when a country decides to pass a law saying they're going to imprison gay people. Vanobva vakanzura aid voti hatichabatsiri nyika iyo inenge yapasa mutemo wekuti vachasunga vanhu vari gay. And they juxtapose America's approach with that of China. Vanobva vajuxtapose approach yeAmerica uye approach yeChina. Who they say China's not here to lecture us. Yavanoti China haipo pakuti pa lectures about human rights. They're just here for business. maererano nehuman rights vanongouya pano kuita mabhizinisi. Because China turns a blind eye to whatever's going on with the country that they're working with in the area of human rights. Nekuti China inotovhara maziso kuarea yainenge ichishanda nayo kana panyaya dzehuman rights. But Project 2025 says, they are antagonizing our allies. Asi Project 2025 inoti vari kutsamwisa shamwari dzedu. And hurting America's interests. Vachikuwadza ma-interests eveAmerica. So they're proposing two things. Saka vari kuproposa zvinhu zviviri. Which is firstly to massively scale back USAID's global footprint and contributions. Chekutanga kuita scale back kuma footprints aid inopuwa America. This is in line with Trump's sort of America first approach. Izvi zvinodondana neapproach yaTrump yekuti America kutanga. Right, to sort of retreat from certain commitments, strategic commitments. Kuti vazvibvise pane mamwe strategic and they want to do with USAID what they want to do with the Department of Justice. Vada kuita neUSAID zvavari kuda kuita neDepartment of Justice. Which is completely remove all DEI-related language initiatives and programming. Kunovayo kubvisa malanguage yese ine chekuita neDEI nemaprogram acho ese. And even, remove things like it's sort of gendered aid when they provide, aid for. Even kubvisa rubatsiro ruri gendered pavanopa rubatsiro zvakanangana negender. Yes, they want to rescind Biden's gender policy. Vari kuda kudzosera mashure policy yaBiden yegender. Which has informed the type of initiatives that USAID promotes, provides aid for. Iyo promoter type aid inopa America kune dzimwe nzira. And they want to, in all agency contracts, grants, and programs. Vari kuda ma-grants nema-programs nema-agencies ese. To end to remove all programming that include the terms gender equality, or gender equity. Kuti vabvise ma-programs ese anosanganisira mavara ekuti gender equality kana mamwe mavara ataurwa. To gender diverse individuals. Kune vanhu vari gender diverse. And remove all support for programming that supports abortion. Wobvisa support yese kuprogramming yese inosupporta abortion.
And they also want to increase USAID's collaboration with faith-based organizations. Vanodawo kubvisawo kuwedzerawo America maererano Right, so- nema-faith-based organization. There's so many layers to sort of understand, how the myriad ways that this is bad. Pane nzira dzakawanda dzekuti tigone kuzonzwisisa kuti izvi zvakanyanya kushata sei nekurukana kwazvakaita. I don't have time to go through my analysis, Handisina nguva yekuti ndipinde muanalysis yangu, but I guess that, honestly, that, that this is one way in which what they are proposing for America will spill over and affect other countries. asi tinogona kuona kuti ndo imwe nzira izvo vari kuproposa kuamerica kuti zvichapfachukirawo zvichienda kune dzimwe nyika sei. Okay, so we've covered as much as we can at the time that we have. Saka tabata zvinhu zvatakwanisa kubata nenguva yatatiinayo. I hope what we've covered does encourage you to go and look at it. Ndoimba kuti zvatakavha zvinotikurudzirawo kuti tidzokere tinotarisawo nyaya idzodzi. Because again, to bring it back to where we started, Kuti tizvidzosere patakatangira, the speaking of a nation is the action of its legislative and judicial authorities. kutaura kwenyika iaction yelegislative nejudicial masimba maviri iwayo. That's policy and law. Inova policy nemutemo. And here we have the Sunday Law movement has laid out in policy and law what they want to do. Movement yeSunday Law yawaridza pachena mupolicy nelaw kuti vari kuda kuitei paSunday So Law. I think as we continue to track towards the Sunday Law, it's important that we know what we know what they want to do and what it looks like. Zvakakosha kuti tizive kuti vada kuitei uye kuti zvinoratidzika sei. All right, so we will close there. I'll ask that we close with a word of prayer. Saka tichavhara nemunamato. Lord in heaven, we thank you for your word. Mwari kudenga tokutendai neshoko renyu. We thank you that you've not left us without light. Tokutendai nekuti hamuna kutisiya tisina chiedza. You desire us to understand what is coming. Munoshuvira kuti tinzwisise zviri kuuya. And Lord, may you help us today to make our calling and election sure. Kuti kudaidzwa kwedu kuve sarudzo yazvokwadi. To be doing what we can and must. Kuita zvatinogona uye zvatinofanira kunge tichiita. Keep walking along the path. Tirambe tichifamba mumugwagwa wacho. May you bless the rest of the time we have together over this weekend. Komborerai nguva yasara yatinenge tiinayo pamwe chete muweekend ino. We ask it in Jesus' name. Tozvikumbira muzita raJesu. Amen. Amen.